Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. 1, 2, 3, 4. Ka Meghalaya State Pollution Control Board kala phato kit haki officer hadin bakala yo priang ya jing ujor nagi nong song snong ka rilom garo khamtam nagi thain phulbari bat kisnong ba marjan halor ga jing kharoi jongki karkhana shna mau et be ain ki badon palat shispa teli u member secretary jongka Pollution Control Board ulayathu hadien bala yo priang ya ka jing ujor halor ga jing mi jongki ne ki karkhana shna mau et ki bala pentrei kam be ain Lapha ya ki officer ban le jurep ha bala lap hadu saupho tuli ki karkhana be ain bat lapha khang khredep no yaki henrei tang hadien kat to ka nisngi kini ki karkhana ki lasdang ban trei kambiang kumju kumba julong ka Pollution Control Board kala pha daga jingtho shagi bor sanchar district ban penjari no daga section 144 CRPC khanang ba yakini ki kambe ain on tuklar no dagi pulit Galing jongi kamde syuk batamay gani nagipor gisat sim action kita gid na po record ta kay complain through in black and white in haging thong yo nagipor ta habak jia kum gini ngi pha gi officers jongi bagian sa field ta gijil kadon sa kum kita kat kum ka jing kan no gi baru kidon kum kita ngini galing jongi ngila sim prom action ngi klam kan sak tengi ne kam tengi le breban le ngala pha ai officer jongi kele the field inspection kele one report anda kele one report ngila bisa bagian hapo babu rambil kidan khandai teli ngila west garo hills nangta gorban rajabara lai phuai teli thadi mengala yo field report ka batik na ma ka de jongi himde shuk bon press ma tingila issue closure notice immediately ha kispo tari ngila issue closure notice magat kum rule jangi atung bota act ER act ngi issue ataka closure notice ta hadin bagi comply closure notice kam kala kutu lada kim comply ka closure notice bagi ngi ay mangi kamon hadin ngi impose daga environment compensation ka fine nagmanta ka ibagi la penjat penpara kinhaban siu samanta ngi na should have serve tari ngin pha beng Nikipor ngin pha ai officers jongi bakin like verify ye gitu ki willful ne ki violators ki bam ko mo yegini ngin system ka kum ai tanalo nang ta ngila dap tho chu DCUS Garo Hills ngila request yi nama ta mangiru le se law and order ke involve ne ngila request chu DCUS Garo Hills ban sngobha ban implement daga 144 CRPC pengen dia bantel ka negeleng jungi naman gemdon ye kata kabor tangi pan ni ka jingrap jogi kenamba ka combine effort jingi kan long ka bajab ka basesa indang lab ta face wise nama bangi duna briu ngidon tangar langut ka officers ke besong ni silo ban operate sepak Garo Hills nama bagi empatan regional office setai bangi dan regional office setai kata dan hapok proposal kan maybe short link in your regional office tingin salah ban function dari ban trekam kam bania ni kam paka Nanti isu nang ni habi abek cerita yang dalam bagi dunia baru ki jaka operation ki ha tentang ngimla ban detect ha gujuk opor ya barok tiga bagi lala ban detect so far kini taka bamut ngindang ya kamut ke jengkut kini kalau ke jing sedang nang to ta hantai ka barang ya ki por kin ngila ai order bakin submit ki periodic report makin ni bakang ru deki khang mata ngila le shwai tenti piwan phai kala ben kidon bia dan yang ban penduk harga juga puara barat teng impossible ada ngi persyang full effort kat kabor jengi tengi man angkat bakal jeng trail lagi administration mentangi dang ya pok West Garo tengi dan ngila dan by next week or so kin lain shop skwe gi district anda larap same procedure ni ada kat kun allegations ki complain ben yo na bar ki boni ke bar jalaro to ki yuran ki bon ki bar jala kita rai sino ki don ya to ini ingin haban review yang ini namang ila observe haji sing asli kelakang tahadin setiap ingin haban review yang namang kini kedai continuous process dengan habit ben ya man gapon review yang ada yang review no feel kin sa feedback dengan sampai kay barat ka bala jadi berka to ka find fi am no try ki haban si badan naga guidelines ng CPCB kidan gi formula bar calculate takat kum guidelines CPCB hatar ko kini mostly gili seasonal bi
Tang kini kipor telang kumne tray. Tadap ni kilai. Tek nama pakai ya man boras katu tekil. Kilap pakai kelanti kalau kebantor berkabalang kot ah. Henry pinjai di kini jing tak lakam ki bebon hai condition ki kendan. Te am kat kum ki guideline CPCB ngidan di vertical shaft le ni zigzag ki hap convert. Subuh kumulang mining mentahap le scientific mining. Kini ada more like a scientific berkelit. Tahu tak?